Khatkhati Raikom Saikhi atum pen Crore troksi sose raki ahormu kevan banghini aphan kangnang ponlong. MLA Dorsing Ronghang ahin pen Nagaland district along kedo karbi atum langke thepen kisung atum aphan kerap kapajirda. Bini ke lokhimon arat hirjume kachohang arni. Kardom inglong kriya birta penili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Nagaland border angkangpi Assam state arlo kedo karbi anglong along raki ahormu kejor Lapen kepon kevan aphan isi kejoi ke Lapen kejok wan adim ason si cheman det. Assam police atum karbi anglong district arlo keton kelang asai chimit me pin Lapen kenep kangnang pon chimit me pin puvoi phit setame kuti kuti sose raki ahormu kepon kevan atum chimit me pin ason si thekpon long. Lapen Raikom Saikhi atum setame hili amu kapang jarnang hili amu kero Lapen areng ahu keso nang Lapen kithi ke jangnang anta thekpon long lo. Voi phit setame raki ahormu kevan kejum kali kebat pontu ason si thekpon long. Kedam tang International Anti Drugs de Katalon ponchipu nini aprang setame SDPO John Das pen ametang akam kachiklem bom unahut raki ahormu pen pen apo Lapen asopo aphan nep ingnang dunlong cheklo. Apo Lapen asopo atum Nagaland border nang crossi bokajan an nang kapele unahut Raikom Saikhi atum han abek arlo pen kiri khuruk dunsi sabuna hompen ke thap troksi kep raser kep abox raki ahormu labang sohan abek arlo pen neptun long cheklo. Raikom Saikhi atum apo manitan sing Lapen asopo rohit sing aphan amethang arideng cheparideng ponsi hem kangsam an pondetlo. Lapen alang tli tumarong hojai district pen pusi pangthek pon. Lapen labang soraki ahormu bajar along adorake Crore troksi andoji pusi pachini pon. দুজন মানুহে এনেকৈ ট্ৰাষ্টখিনি লৈ অহা কথা আছিল ডিমাপুৰৰ পৰা তো আমি গোটেইকেইটা অচি এলাৰ্ট কৰিছিলোঁ অচি জিলা খটখটি লাহোৰজান এনেকৈ গোটেই টিভিখিনি এলাৰ্ট কৰাৰ পিছত প্ৰায় 12টামান বজাত তো লাহোৰজান বাগানৰ পৰা দুজন মানুহ খোজকাঢ়ি আছিলে লগত দুটা বেগ আছিলে বজাৰ কৰা বেগ তো আমি দুইটাকে চাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইটো বেগৰ ভিতৰত ওপৰত চব্জি আছিলে আৰু ভিতৰটো চাৰ্চ কৰোঁতে আমি 79টা চাবোন বক্স পাইছোঁ য'ত আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 1 কেজি হেৰইন মজুত আছিলে তো এই কাৰণে দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে এজনৰ নাম মনিটন সিং আৰু এজনৰ নাম ৰোহিত সিং তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ডিমাপুৰ যদিও পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হোজাই হয় আৰু দুইটা মানে বাপেক পুতেক হয় ভেলুটো কিমান ভেলু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু এপ্ৰক্সিমেটলি 7 crore কোনে লৈ যাব লাগিছিলে আমাৰ ফাটাৰ ইণ্টাৰভিউশ্যন চলি আছে তো ইণ্টাৰভিউশ্যন গোটেইখিনি ওলাই কৰিব আৰু আগতো জড়িত আছে নেকি এজন শুনামতে চিলিগুৰিটো তেওঁ জেলত গৈছে তো আমি ফাটাৰ ডিটেইলছটো উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছোঁ Pini vosek ni phain korapli surhini rain korahini arni ada por phai crazy a por pen Nagaland district angkang roha constituency ke parlo chaibuk arong along penang an arve ke jang pen ajok lang ke thepen hem an kanglum lap mate don pharohini akar biatum a hem lang ke thepen kisung kache tongnang ke chu athai kawe kedo athai kawe sung pik lopu MLA Dorsing Ronghang arjulong si Gonesh Teron Dhuniram Basumatari Komol Tokbi Angat lang thasa Lapen mithun das atumaphan toisi kechoji ason kerap kapajirdam laso kerap ke long pen ajok chaibuk aradatum kachoro pajirdun Lapen laso lang ke thepen nang pajok pontha pusi Assam sarkar aphan kerap ta chuhang pon athe dak isi langroi along rong akung kung an keteng ason nang semar piason te lang ke thepen jok ponji pusi chuning ripon huluni pen arun intikathar report inglong kriya birta Mande nani tum mostly Lapen nani my district में कितना Lapen के district के Nagaland जिला लो पाना दिन तब সমষ্টি কি আছে এইটো ৰহা সমষ্টি আমি আমাৰ এই চাইখং গাঁৱৰ আজি আহিছোঁ অফিচত উপস্থিত হৈছোঁ কাৰণ আমি অহা কাৰণটো হ'ল আমাৰ মাননীয় কাৰ্বি আংলং 18নং সমষ্টিৰ মাননীয় দৰ্শী মোহন দেৱে আমাক এইকেইদিন আগত বৰষুণ নেৰানেপেৰাত অৱস্থাত
বানপানীত ডুবি আছে গতিকে আমাক নৰসিং ৰহং ছাৰে আমাক ইয়াত পঠাইছে যে তেখেতে আমাক কেইটামান সামগ্ৰী চাউল আৰু দালি কেইটামান তেল পঠাইছে গতিকে আমি তেখেতৰ মৰমে আমি ইয়াত আজি উপস্থিত হৈছোঁ যে আমি ৰাইজক আজি যিকেইটা সামগ্ৰী আমি আনিছোঁ সেইকেইটা আমি চাইকং গাঁৱৰ মানে আমাৰ কমিটিৰ তৰফত তেওঁলোকক আমি সমজাই দিছোঁ আমাৰ যি দক্ষিণদেৱ ডাঙৰীয়া যি দিব লগা বস্তু আমি আজি কমিটিক সমজাই দিলোঁ anakhe lo langroi towar da kawe lapen langroi jhas man ange par pen ali tuhan wanange chipet duk pen ali tuhan kerap nange pajur thai pon ali tum karbing lamen ke bangara tuhan ali tum pini chi khoji non jitu bibang nang li tum na nili tum phanang kira la an suri nili tum sai bukarong ara tum kardom nang mane nili tum la anak kisung pen ba langroi nang li tum ta la an kibang pen je langroi nang ti par pen nili tum phan la am sang kunoi dali kunoi jang kunoi nang nili tum nini ngarong tenang nang li tum da kejoi phanon hi borwa amate bojal ason kejoi ke son nang li tum doma cho nam fere je phan mane hithi pene hai bozar pene ke chukuri ji kusita me sum ikpi athe mani li tum langroi ki par nangi inke lapu gari pende daing kusita me sob ali hen ik kasi non nang li tum la anang kirapta ni tum kardom nang pachiri Lokhimon aron ke paklang abang kurusar lokhoning tihansek alang li perthi along ningkan throk kepra ner kepra ni ner kep anha chesi surhini rakrep thia ningkan wosik ni phaing kora plike perthi pen chiti binsi pineng anke ingdeng ser kep anke chok hirjume kacho hang arni talon ponlong lo lasi pini ajai mek along Lokhimon aphan ke Crore arat karbi anglong atok anu pen wangsi dwarbogri angkang lakhahini dolamara baburam tokbi arong along Guru akengri Lokhimon doan pialong wangsi anu tinta hirjume chuhang ponlong lo lasi jaime ka tengpen ada porphai troksi alompen kangthir methek pidet pen rabdet pen Lokhimon aphan ro archo ponlo laso aphi risoi jang sarpimar sarlar klim somar atumpen alir alon pen hempu ahem anat armu chejeng ponsi kurusar lokhon ingti hensek kachiti bin adim along hirjume chuhang pondet aphi puthot arni kangsam aporahut porphai ke thompen dowan kangthir along ro archo pon thusi puthot hempu chiti bin along hirjume chuhang pon thusi pini ajai mek ingthir jelpen pachun ponlo nilipen lukasangma report inglong kriya birta apang si nang ben lapen nang li kuso dowan pen si bang kuso rong pen nang bonam thi betha nang li kucing si nang tithanik ta kadom nilimen le kaso doron pe nili kevan ke Lokhimi joriya dowan pe achini ju hempu hirjume chahangani lo lasi nito kibik thipen oso chibukram nang pen stame kevan lo Kardom nili ke dak dowan pilong achun bang piglo lasi nili men ke minateron pi nili dowan pilong chun bang piglo tenang le tom pini la bang so kibi ki thia ke no phar kap to ko ve chingro ben pen pina armu na to ki ding la to armu chi jeng na to do pa pini la bang so apu thak nang le kal de lo ra nang le da nang le pachini ko ni no pini lake ilitum karbi Lokhimon hogaron along kurusar lokhoning tihansek kachiti bin arni ku ikuru modon ing tihansek ithan tikang si pini labang so kado kawe Lokhimon ke Crore rat an ke dak akeng rilong kuru akeng rilong an kado kawe stame ningarong pen la dak hirjumi nang chohangsi dak ke bang iglok le mang phar pen chinglok sarthi sarphu lapen ke thek ding kuru podu an stame dak bang iglo kuru akeng rilong an kona por pen sila bang sol mu chi jeng bang apor bang ke porphai kepen pusi pachini bon darong rong sa dilo asi pini bangke linkan ser kep kepling itu ma from kursa konten sek alangli prethe ok nang je parjan bensi alangli prethe muni sar sang tha alangli prethe bai ka mane kachu ani lo